Nipain ko ratrok siya ni analo porpay si Rachitim apor malong Bukachan Police Station ke parlu Kuligaon anampi ang den halong ihum dipupen ke wang bom Kareng bus registration number AS09 AC 8781 Bogaghat Dolamara anat ke pang no bom lapen ihum Bolero pickup cement car thang bearing registration number BL01 AE 1099 hidipianat ke damahut kopay ke lang nuajok ahir ingtangrak pen kachetong. Birta kiribdunlo tengke bas lapen Bolero pickup kachetong phirimimi ahuni ke pholong adi malong amat ke apran ki dama bilang sitami kadu kabe bangkre hini sose atum ahiring tangrak pen areng hung sunang lo areng kiso atum pham tong sekot pen Bukachan civil hospital along nonomat se langpon bomna labang so huni ke pho adi malong police atum pali dungsi kedo anarona tengpen chipari dengpon lo Sang ti dipen projenterang karbing long na